Bible na mondo osop etero ikwo kisong mpawo idoro kusan nsitaba ikayene te yen kuworo ebe yene nwana te ma afo kam tetie yankande eyere ore miesok idega ba se wo sere otumtuen isam kisong mendi wa woke monke wok nkani uwe mi osobe ma kemem ke siong ubom mpara waite kapkum mi mondien ire mbakara kero sobi monka fianu nong efen ku kwa kobo pupuro wete iso ki fiong fen tore ken kanika usuk kero sanobok tuto sam kanika itambu breyo si kango wode iro ka wondo mo kedinoa ke batre etetem ya etio siongbo eyage nyongo na mondo osop ke mong menye tuaki niso o wi fyoke eri tongore ke di tonge fok tutu samfen uto yeroro o wi kop ke kanga ufani do ku fanete kem dien inwa ikeme ken di teng foko mi ko dure ke bokondo me ufenete ire me mo eri so e wasno kpo e nango fo mi mbiet e boro to ye bia unene ri angaren sanga yibukbut mpo kaison tem ku weme yitiaba yo kono yitiaba edi kan namuseni jaita koke mposen obodomo siruyo edi okposredi emi obodome di de isongutu mefak o wondo mo kedi kopkese obodome tengde nkongomia ukrum po ekeneriana mbrebre anana mbiet kenkukwak yenem mbonobio mkpanga yang yembori bomum eke ma kedede mede ike meken li wonre na eke sogodude kidap akabade adaba mbre kaiso tutu akpa ekiko kpok ntem pombre mbagara ekiko meidop ke pupurun kukwa ye ikwo edobo inikiet eyo tara mewe wongo kufok ufano kuru ufano bob da emetiena kopsen kopde mbreke bukundo idega bu fampo edi yemi ekedi okubini nike eyenu bo agbetengi go ogboro ete mbre yemi idega ketawo akamba wete mbre yemi edi mbregbo kebedoro edi mbridem usen kiet iba itaibe utre mbremi kebebre akwamfo emi amakodu ke obio adianga ye akambandak mbremi anam ubomi siogo kesok inwang inyong ikala mi bidaga nkefok emierorete erma kpaninwang ikpan urwa ikpinyamage obio ama atmerente inu ami kemeke nditeng mbukpo odoro